ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. Watukufu garjo biramba bileo harmona madawashashi ahandani garjo birlia emahame gomini na minane ya huru hatu wajau garjo woni sai namna zani chaguzi zipangi hao ne namna opposition hao position wajitamkao baadabo wajau roni sai namna leibunda la hiyonti lendele yao hautimizi watukufa mtani samaha hakami ujani jibu na idadi tuomu ikonika au munishanyoti pia na ngamta usamaha nyoti mjuka unidunga hakati mabanika ya mdumzaze hizo khuluqa mdumzaze womendo umjibalio sheka hawa suli jabala lazima ngatukumjibu usukalewe. Watukufu nasna maharabaini na minane rangu rangi istiklali hatu yabo siwasaya reishia uhuru jangaru wanao karjakaya wakatoko urengu shabu ngarijwa kaya itarekha do hakimu Ahmad Abdurrahman harango uhuru suncha shiao hawezimisha shali swali yafanya kudeta mahamilu wanu sumarabda raja twali swalihi mahakumena mili ali madabdala haja atolwa haulawa hafu jauhari hajare jei harumu haroha taki hanjia taki haroha mahamilu wanusu jweza jiri banda abo tena wajau Presidani Tajidini akarenterimu President Zali haja rengeze zamana wakatonga military wafani hazinji awa tarisa voti Azali harumu 2006 haroha sambi haja 2011 sambi haroha ikidilu haja 2016 ikidilu haroha Azali harajai 2019 vani hamkonti na sharasha nyumeni shakau njeze mishinzine mwedu wa hiyoti Azali hane kandida harina votewa armao muhazuzini na 24 gabo voti wa za saya za heze voti za maraisi 2024 kwezi yabo lazima rangalie historiki ya bera bharia yabo kiasi hatu karna ufanya utale ufungwa majabdala na Johari kabo zongara sheli yao sha kabdakar mai Shaner Twandisa 99 hujaba saini 1999 hatabasa Nareshele yao interposition fanywa na jeshi la taifa urejeze amani ikadele 30 April 1999 wakati hiyo Nareshele yao zitaguza karmenti zote pia simwenje sinzia simishahara tabu shwina jana yabo marhemu tati ya safariki tajilini hakanenterimu bana bordo wanjarwa kutuzi wa karmenti ile jeshi la taifa warenge dhamana zao warengo moneso hiyoti warejeje suluhu ya taifa wareza voti 2002 Azali havotoa mama hamini yabo haina mtu akana roho na akili makati hayo ngweshelo kaya wakati hiyo makumena mili zaidi ya taba mishahara zinongozozi ziwa Azali mala dingo hakaulibaye mezio tipia zo arereza taki yani harmezi Azali handaniyo yabona bora kaunjana telefoni yako deni harmezi Azali handaniyo mijimi njio mwenje wende
amona baraka urejei mwenjeni baada ma hana ma hita harmezi azali handani hiyo amona baraja university harmezi azali hiyo amona bo Comortelecom baraka sempete yakauja isamaza wake Comortelecom na SMPCF harmezi azali handani hiyo amona bo nakauja solibo ulibo harmacheki harmezi azali handani hiyo amona bo zemeki za kaunjia harmezi azali handani hiyo yabonda bo televizion ya bulwa harmezi azali handani hiyo yabonda bo ya aeroport President Ibrahim yakauja yenjeziwa harmezi analizo na za sana haina mnu na hikma haina mnu washelezo na hizo lazima nizeshelezi azali harumu wenza 2006 sambiaja urowo tena ya mwezi azali hadanio kabaja ka umezi wa mishahara 2006 sambiaja habadili sharia 2009 haendelea 2011 na ikawa lazima ya roho 2010 anje zama ti problem kende lia ona maslaha shokomori na ketiri juzise yesambie ti hunu hindi ye difference ya azali na sambi yenti azali hunu hindi ha faida ya hokomori yesambi hunu hindi ye kidiri hunu hindi ya wasarza bawo yetinga hunu hindi jene masuala wa komori ndo ya juwe chati minyanya na ushi na inudia na wandu warate wajokawa sawarate wajamru yetinga ani nguyundo ngwanzo ndabo hadai wa kumwa mwana wa Jafar Sule mwana mzuku watu lenga ya tosazaha ni kweza watukufu wa Komori wao waasani kwa tarma minyanya jeno mwanamwambia ni azali zote pia shauru na mkazokaya azali kabajaka umezi wa mishahara sambi haja reje umizi renda hata rijuhuzu renda hata lebeli huziwa wakauziwa bwena kafu renda hata igalawa yuziwa itpura somonti haina mahinu na kauliwa wa msaada simanje rejezwa taba mwenjeni sinzia simaji no rowo baka mapesa yakaunjia harmeti kwa mhuziwa zipasoro za hatu barengo mapicha ndago wakautu na televizion ya Faransa ya Komori Haitian ya Faransa wanu departement televizion Komori ya Faransa kumkwe Komori iladili Komori huwa l'hotel fijo ndago wakati ramdo kabaja 2 milliards za passeport wakati ramdo kabaja valise maleti mbili 200 millions de dollars za 4 du matin bet salama usiku wakati ramdo kaya pesa projet Habita ya ja pesa wondo makati rauna avio ya kwa Katari ya jaza mapesa mishahara riwauzise wandu wabo wakanezeza manaizo makati yayo yenti wa ishange ndaba waroha 2011 simaji kabati tinzia kabati shaka alwetinu manongo rito uyamba kanajo uharaya doko yebiji ya Komori ketujulo irendwa haukari kauliwa hauhuza passport rikauliwa hamak pesa Katari yanguha ya jabaru para avion yakauja itowe maleni ya mishara shebiji ya Komori ketujulo ila injanda hubi mapesa stoto ekonomiki ya liwa kimsajaja mapesa ya projet Habita ya sampanyiwa sambi harate ezi ya enzahe 2011 yentiba kinyandishe harengewe badala ni kililu zonini warambia kaila rele kiraswiri
ndo kweli haja hadungu wala ikilu ya kaza ahuzu pasiporo hata wali huzu hata mapesa tujuru Komori keja kana bije kama semna kaujua bije Komori ikaurumwa nababi wanu ngawuja urida ya wamezo nzao shala zimara ile zize hauka siasa tindabo siasa tunafiki siasa tuchwai hamade opposition ndo wali hada leo ikihari wo ubamba na wo misizi wasidiri yetiwa yuroto waelele tihindu sisi kabati mnulo hashiri ujo kubali muhadai azali hare jay walu amrudina jikazali hare jay ban 2016 narangalia soko Komori rijuzise yebanda azali ngurilibu haina mwezi wesina umezi wesina uhalema abonze narwauzise wandu akahinire wandu wao ka yebija Komori mkahirenda narwauzise wajuko hamajinwa heye wajuko uhamyonga wa heye wajuko monitasio yafera hao shano arambiye yebije de salaire ya ani yebije ya Komori ya usamishahara irendwa ritsauzise ngarwauzisao inde mara wanjamo ndani inde mara utoze nsudi waele wakaya kobobira wa Komori warambu wa msajaja wafanya harmeti moti ridini wauzise ngamneje bazo warwa badi bajame amfio banu ya mishahara mwaha wa mishahara wamba mezi 6 ngarindiri muziseni bos ni wandu wasambi ni wandu mboka sambi hadi 130 ye budget de salaire ya simwa mima mdoka ya vebala enna de salaire hamara hadani mapesa ya aeroport ya dota magari ni hana salamaranzi ngero hayo hao bak central gari wa uzisawa ebana mrambia kasimwa kwezi yesimwa de salaire ya hetsi hatu ya hebija Komori mwirinda mwitianda hu injianda yola mabdo sheleziza akaya banuka ngarenda wakati wa hamilana zekweli hakaza ali haja hauniso Komori ka ni wandu wapeu yemtokana tidiza mkauhuza passport mkauna misaada fulani na fulani waja pesa projabita waja tifonda soilini waja jao mfanya operatoriali ani kamati mba alama ya hema pesa Komori ya baurongo tinda Komori ba tinda kaunja Komori ba shara kaunja Komori ya sabaniha ya rambao ya ngohobonze ko ujo ya enti hatu ifanya no hindi hasabu ni pesa yao donc yabo ngamrinda jei ikade maraisi wabira wanu alona mu harma ye karmo ya 48 ya anniversaire ya independence hatu wa huwa namu kabati jazali harma zitendo za fayensi hatu azali hana jawa sayin yetika milingwa nao esfani hao ikade le bundala hiyot zepare omanje zilapitali uno nazasaya wanwa zushuri yao haridi haritowa haruma wa umezi wa mishahara warireje haruma ino ambao ani independence financiere hakamandika watu wanao waheje salary za hatu likaumia mishahara no tsimbulwa lewe inuka wangefanya marongo wansiju wajena wakarna huja wakamsina hino akamtufanya basa paka baki pesa abasa zambao haina mwezi ngwali wao haina marongo ifanywa uharmaiti ngefanywa uhamali za Komori kwezi ngefanywa uhamali za Komori ngaboze misala ija shema ya Komori idungu ani ngewoni hao na tsamane social garantise esale wetnomes kweza tukufu ya watananeleze kaya karna uja ukubali masaba majindu ya wangu wanukota kwa sinata argument na fikira za unika wa Komori harmema hao shazibu ina mnanya na msasa wajori hadae na mjo hadao watu wanu
hau mhadai wandraji sasi siraona zezi mbilizo sambina ikililu karna uhadalwa ni mdu tena kwesi ya wati mwambia alizo na wanza azali zazali dwe sonsi ngaronao karna ujwa kubali hadalwa karna ujwa kubali hadalwa kwesi darendele yao rimwelezeni wanundo ukabanu wakatohadazi wubiri wakomori wasawarambu waka zezi zatendea ani za 2006 hata 2011 020 wanduwa unorabihe hata nuambe minyanya hata nuatapane hata kwa na uhada wakomori ikengo tuko warajeza ramadhama rabansena embabi yonwa diwasi kwa zinga njia wasainu akatikana leo ni sembabi ikanema 48 shaya twali sarangu kwa 19 hata wasainu rangalie ye bila ho wandu abirabo leo nusi hawalo mapoza ondwar ni keleso wajukanda leo ngajwelewa e masaba kwa naelewa bono akamembo ho masaba ya wala majino msiru wala nukata kwa tujwe ye dunia ngioje labda hata komoringo na ani wajua za kwa tujwa komoringo na hobe wasaini na wako mori maskini kwa zinga donja na mada usuze voti ze voti e trei pata on a sa pachi ngenda ya va terminus premier tour ye terminus de date ya premier tour ya wana bolo bo vumzi yabo e kala alhamdulillah hukumori wa timize miadirangao ya kaya azalingwa mbeha ha kwanzima heri e kama ya deuxième tour zomure ujuo shaipe trei pata na mambe hata ye trei pata na kwa ujozi haze voti simtore yani nga mlasoni defu na mke Faransa na mke Marekani na mke Komori kama ushinda mzieze voti hakaye trei saipata habanga wandu wajua wazunguliao haribana wandu wa siasa kama na ukavoti kana ukafanjao nungowo emalideri wa hao wasawa wajipangao nozunguliao taeze caution wajene makandida ikikazirejezi wan kwa na ushinda warejezi taeze caution wajambe ziba yabange upande huo amwambelukaya ye trei saipata ze vote na jorelwa na kabati mdujo shindazi ziye nyinyi maopoza ni mlabao mlojuma uzungusa kama na ukaya abasaini nusiano mazari ya zalem humilieni maguverneur ndo ukandaye ya akobobira kubobira abango pande huo mazari na makinishe opposition ya ushi na bekasisi si ujuzo na mbao hakari mjuao ni ngari mrabuao ni ngadoke yani nyinyi wandu waku nashi yani si watwambe yani ikawa mboku yeshinga zabo ngo ipano mbe utengelea ikwamba shiwenda zao yende hele opposition kumoriliyo kwinashi ata kartuja ana hana kartuenda nabo kombani ngojuma uto nusu kwa parao na mbia zagara himije kema gouverneur ngatoka naye abanda fanjao mujorne atojara negocier de posto na mentele kana ukavoti ndo baka unakavoti sasa sasa mwambiao nikaya ikane miji hatu ya hekomorinu ize voting ajurela ni ujula uzo kamsajaja balahe pande ukartuka wale kata mtu namdu kamle mtu kamle kwesi haukamanu amnuru tambi shuma haukamanu undoka to mrojaga mbezware ndai si kama wavotiwa sisi ngasinazo hamba hafaida kwa kumoroti pia elitelogizo yabo rangu juzi jana leo rais Azali Assoumani ngena za hambiwa Komoro ngasina za hambiwa Komoro kanaje ushangazi wa nywana mabamba kana ushangazi wa nywana mabamba nando mnema wazali
mlobonze ni wana mambamba ani wanazinyambamba nyinyi wanazinyambamba kamna ushinda hakaba lumentinu basi karizora Faransa karizora Marekani karizora Bushini rizala abantu ngarambula nao ngarjula nao kamna kauja mrifunde wandura waona juzo kwa uruma na urwana leo tumebani wanukaya ikaya faida za hiyoti ikafaida jimla kwa Komori embabiyo zalibu ya tende kajadungwa wanduanu ngwa juma uchoza tsuliera laptaliti timu iba kyao tsamilo shaila isa wakahunu hena katabanga ufanya hazima hala kwa songo hamba zondabo leo inue pare ambajini namba mtuje namba jini isani serobe nusunga balero behenda walote premier kushu walawe wewe hata ngejoti mwakhir kama benzi ejokautsonga wardiwa timu hufa si hali yabo ngwajo uonale shirika lijoka handisa ipare ya bahani hata mitamihuli yode nze ndo abasayimu zemani zibuha wanungu atahawile shirika yehumwahida ula hapropose ukaya nafayata swama shirika maili swa shirika lijoka ne kapasite ya handisa bahani huja wala handisa mitamihuli huja wajeware mane kwezi yabo yone juko watimizi hakainiza hamba kwa sababu zonrabo laptalia zonrabo zepare zonrabo haina manogongo ambao nrabo yode alama kwa nyasi wesazo hamba wesafia wakumuru warambua ngwajo urabi hata shakalosh na mpare ni nziani hawe ani samahani mkomori pareni iliabe wambe hadi ngwazo amenye nogo hawa amenyeze njema zirandao na wakabanu kwa yashina hati alama hata washindwa ni mbihiro miutseha kala obaru aninga ndar nikaleso madali yar nikaleso tijino bar nikaleso rasdar nikaleso na opia kama zamana urowo tabu razida tabu wale ndar nikaleso wandu wao ezeleso hizo na mtoa bosho ni mnyehe shaka mnauri somazo hakari mjuwao ni hautimizi ya mjano mada katama twandu kamle amta usamaha nimdunga waba tandi sabanu hadwa zinji sijata suratul fil wanu kama unafikiri kaya siasa do jamna menda bakala ndabo wote de kihango mimi amjisana hendu ko ndongo ndukaza mabanu shadi an itamati kaza mndabo itamati kaza mndabo nitaisamaha bati mwambia kagabwanduko yuzokolo ani wojidai karo mazade harandu mazade abona rstele basano mazade na hizo ndabo ze tabia za hao tabia za mrumzaze akamrumzaze wamrumlezi ndumzaze wamruaza ya ulelo ndumzaze wamruko ngeladhimu kaba kamruhambambi yambeti jao shamrumzaze ukabambi ndumabakambambi ikawa nduongo wa hili ngwajipare mazina yao izwa kisirani izwa mijindu ni makini tishia maulida mafoto yahe na fundi mbaya maulida mafoto amkazo yabo anheba nwanla pitata la kanza izo kweli walikona bantu hujibu bati mna ujibulwa wallahi alazim ngabanga ikona ba Idris ngoji poshewo ngojibu maulid Yolando umjibu ngomjwe khulikahe la timla mujlat sakat la timla kaunu haya la timdu wono haya shaizo kweli akana mzade huo na ngozi kwesha fundi mbaya kana eni swama Facebook bana maziona ze tarahafu za mbavu za ngoza hemzade huo fundi mbaya ya mlaka dawe hulenge mzade fulani mafoto hawazi ya tuzihana ya twamaja shaya yala shamduru ne mzada ka uvungula nda mrutsa mahala atashaitwa sha ngubanyo kalizi bandoke balange mndu twenda hata hula kaya ngamstehi dojuzka hazaya beka tona stehilo shabana mstehuwa na shayamna zinji za idawamba isheleketu ka hazaya nteshelezona khulukahe ikaitu kabala hazaya
gono no mndu udufa tartibata yefikiri mbali mimi mtoria hizo amtoriwa nahe hawa juwahe wajoisha za tabia ya kanizo za mobile kwezi sha nguyeye ngujo deja ujo kaya ye ngujo jeba na bakaya uzisawa ikoni jawu shaya ngujujuo ya khuluqa mbiya tabia miza haina namna mimi smakiniha hakaya wandu wanza be Afrika bese kwa tukao shinda wa dekuraje mdu mchango utimwambia clarinet kastahimili banu ngwajamba minyanya hata ngwajamba ushi hata shakwana hunto armazerezo zinu kwana hunto warmazerezo zinu ngajala alhamdulillah basainu mshukuriwe mgambariki mhifadhi hasa hashindi hawaelewa kaisha ndabo zinji minyanya mingi haino kama kweli wanwando sasu hamba abange sijanambie maulida mafoto ukai nzo kweli ngabwana wandu alikuwa bukaya badi Idrisanzo jilasa wakati ngojibu kaono haya tabona wandu walula ya hujua uzitarafuza nana odozabe wa shanga msitiri kamsikinwe kaito kabanu huzaya wanahoa tisheze audio hizo wanahoa tijweze ngo hizo wanahoa tujotani sijua tambisha lizo basi shagoje jo habem imajaya wanzo wambe mimi makini nami tranquille kwezi wana shado hambia ukaya sidora jauna uteshea hakaya mimi izo na bantu haba shereka uzaya hauze odora bantu tira shereka uzaya wanao wasujo ani hawa hifadhi izo amdo kantina hata dud sha wallahi alazim mabahanda basi wewe jo kama ngena wana wajosha intervention za wandu mameja roalo farata walo hunu ngado watambisha mba yabangere duto alizi ndwaji shago mna maulida kunoshina unduli silano na mimi ngamshukuru Mwenyezi Mungu hakayano zonogoma manzo mtongona mapya ngamtongote shelo no kwezi mtongote ani majaya no tongote hawana songonzi kalkulosha amanzo na dokaya abantu simwambia lukaya mndumzaze hao mndumbaba uwo mwendo umjibaliyo kanavyo kubali ngaboma hambe mndumzaze ene mwana mshe sharabe kama mndumzaze shaido ndago lazima nitunde ranjwe ngena wana ukati kaya yondo ndio nyono mafaidha sasa za hali zinogozana hata marere ya jao na hamba jao mno tayari odozo transichilo yele manogo amtahuni jwerazi ngena wana ukati kangena wana mjosibiri na membi hata sasa uzifanya ka wanangu ajotambiha na yote tifotia hao ya khuluqa mdata hao yotfota shana barosti izona hambia chomaka worema wazali tedawulise sumu wandu wazali walala wandu zao tende kungonao uretizindabo yani na Saudia wa Orange ngona mwana nyuho wa honodohani wa mndu wazali wandu wazali wa huu kuja paro ya baro mvumbua kuja paro ya demo na
ya usulanda bila pizo majina tunauza uzamba donc yabo zabaki dokanga mji ani ngamshukuriyo ani wandu wakandana bekatsijibu mda dola ani msumjibu wa mshelezizo sha ze témoignage de ngopé ça te traité gamna ze audio pe nguzo ngizana machine yo bang sara han tuzuti ya gamma fahimna ketu hangurati kaya tamangena wana amjastahi safra za audio sayo kan ngabili ni mjibu la zao ndo mjibu ekutona ko tika Faransa ti arete pi ha Faransa haya fanya video wala munde wala line wala ula pia mtashe huo ndo bia mdu Faransa usipi minjaka komori je kwa ndo mshango jamaa ka utinjo pani sika Faransa yu haina mnonja pani ko jizemuza tungu kama ndem mshango ro hazini aje nganje nga yabo julanti ilambani minyanya yabonge watukufu yakana jembe bale lejitongo jinji sasa ni vile ngo na bekatishi ando imajaya ya maulido iko ni madama foto tiaishi ando majaya rango sikufu ni mbaya atakewa mwaka urenge mdu fulani mafoto awazi madaula haka ya kubutana shaba sana ndikabala ridiwaza yabona za sana amhukubali hakweni ngabwandu ikoni wanaambiwa ya anamjilatizo wakati ujibu akawetimu lazima ujibu wetimu lazima ujibu la hakuna haya yani baba ndio ukatiza shaza ujuraha hata mpaka ndabo tukamle ngabo mwananya samba karea balafu hudeya faruka hujibu usomoiti makaya jadamu modonelezendo mimi kamdo handi ya mafix shekamdo hendeha hanjia mdu itondami yani hanje ndumsha hangu na ndumsha hangu ni mweleze ni aelewe kaya zenongo zamba zila yeye yaka deja yaka tranquille yenda kaza ndabo tayo sasinda mimi kamdo la pizza mafix faruku hamba oga toka ni mana na yani heda dogo hazitem numchago mkaza nabo gon abata usambia faruku ba la tazainu kazum numchago bendahu kazuen mjaliyo kajuhenshiu shahya mkaza nabo hamba minyanya hatta handabo hamhatsinisi wanonge nisi mnani ne siasa kartibanu rambe ndrabo haurambe minyanya ndungu jwa swime mimi ngamjwa swime zo njohamba malaksandisa nabo sandisa in nyezimundo juoze nia hendandisa sandisa tatka uzedona kausoma sikaza suratul fil tikana suratul fil go mdu tafsiri suratul fil si benzeni mkaze bala ngena ndi sezo nambao ngamdo timizi ni dini mkaze kabanu tukaboro balo Facebook yino yabo nafasi nyinkenze tukenda bonikaze mndo ati chao la mndo da swime no zo da zatse ngabo joda datse ngabo kana udaza yamba bela mkena mkemakini kama Mwenyezi Mungu hambia mtume ndonondo kaeka watu wana wahangu wahuzisami waambe kami karibu ngamjibu zo animi yao ikawa ni amjibu za dua za hayo ikawa ni saha fa idha sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني زمن زمبولي هامبا يومنا تفكر فيسبوك منا ميزان دواء ميمي غملابو كان جو براو جباون كدم ندا
ye audio na mtiniani ya husufahani na ufirwaji kanuo Egypti yote te audio muishie mtakahamba ya matindami titemdu kahamba karkara snafari ya zaha kaja ya ufira ye mdude hamba ya boye mdu amba hamba sitie audio titie muisha yonti ya boye mdu johana ikangwanzo mimi usikunjukana ndani hani kutunzia shaka wale kozo utotesa ngo ntuwawe namna hangu khulqa hangu na awe kamra desespere habari hambaze kwenda jakuwa tibani Idris jao wo mnyanya kona ulizia kona ulitoba ngweni bani simwamalika ya ngamjosi yani ngamprepare ti ye usiku utaza udoza husu maulida hikoni sha ngamrasa yeranzi kangena wana wao kwa yani wotidwa songeza zenongo hizo na duto watambisha daabu basi sharangu bulu Faransa suka kalabza bariti pia tunu odozinji mitozi tlete tie hata donja mitorenga titani inverti converti sana MP3 titia dossier maulida ikoni dossier mnuflani ikoni dossier fahari ikoni akabanu wakatongo behuja dojitia zonti pia ondoishe kama Idris kasoma nabo na mimi nyuhambia unambio kazomjo zaba zejandawe sukamno mfumbua kana banabu ya ferahe na zuna soma zino tumwana dokunanga mina secrets njibani shahobi na damu hatu la mardin ni tunde yabo yemali da wengine wana ukatina ngena abo ngawana ngosi na uzamba nimakinishe wakomo nijuwao karuna wambe hata ulazi wa kamra mwaze kolizi wawa nuja hatu muna wakaza wanu zukatunshangaza shekamdu halengeze tabia zahahe hazibadili mburi homdu na ferahe afera sha uwema doko wala wajua omdu ono ekao bara wa ushali dabala ikonilla ndramna nasoni para wala ushali dabala ikonilla zama izahama wala ushem tijinda bimikoni wala ushali tijindi la ikonilla wala usha le jala ikon ali ndramna akawa jokaya wala mnyanya la ndo despereha la mduko abo mhabakar duji pange ba nezi moja anja kabana kamro niziki yoka bala mwana manabo nganunga ojoisha tatrifa soto pija zarangu laya naraho jaja ulaya akawa mwelo kene namna mandori likai sa mimi saukar mandabo kamna mandabo kujwa swime wala Facebook unsima na kamna jaketa mandabo zise shabu bahano ko mudo zamba shoni mo wandu wa shoti pia kozo wizo zo hitima wizo zo wana chartikana renga wala nhambie go tijinda bila ikoni nsamba akayo ka odezo kamdo shira amisa odio rabaza ndo meko hamel to de tarhafu no mondo hamza dawla amdo shoso nyo mshanga shala mikirazi itunanjue beka wamduola ngena wana koje kuma ban hamdu ban waste shadi nuambi kam da zahalu katukan ngena o da zahalu hajira sarama komba ya kufuru namke tayari mje maswime mima amja swime nsa kana problem na ambe hile tukanzame shani wanahe ni fami zahe ni wandu zahe na mketari mje maswime Parce telefone wala mtatahatu wala mswadu hajilasi harama komba ya dushi Nigeria kana ushinda sanka tandrabo jai wallahi kanu kada tandrabo
samkaza hatta rabo mitu haba nte audio na bente audio hafanga nte audio hatta ni wasuli siku fundi mbaya kama kaya hamrege mapicha ya tarhafu na zividezo pengizo audio gizo yabo na mjimakinishe banu roho baji ajila sarma komba wezi about music lazima wanu wanugajo banu ambezo ngozo hao shado makinishe wanama kamtudo shanga kamushe minyanyila ba inna Allah ya'lam ma fi sudur singarji garji aminiu gar aminu kawan ngamri amini abonge emnyanya wa manele jindu le konilla kanani ni wewe na mbele swala bele su le ngom amdaz le konilla muditimiza singa smakini mima makini nauji amin banum duto jawana baka kedongo na ikaja subuti ambe kaya ikazango dirisa zambao zinu tihanizo mbona fanya kana uzaba na ninga mzambo bana tabo mna maulida huko zengo zaba ja kama na kaza ngona hanizo muna ndumie izo arandai ashabul fi mtawade undajindi ni fanya amajaya chekamenizo muna ndumie na tufaida randa ashabul fi sheka yula mnyanya ngwele okasa sasa tukwa ndrabo ude menye mnu unje nga yoji la heba ngo joji wa ye namna ile huyo yanamtaranga tuendelea ya mnamna kaundu siasa tindabo tutunga ndabo choma ndabo mimi ngama na preuve na neoma dzina wangu wa maji wa huyenshi mlorangu la tahunu wa hujuwao shata makema nako miudari ambavi dizefani dosola katukona mwana kone mrumme ngadomtamisha iketuka ngwao dizoba shabana maudo amjosana ni parise zirasa nyamazoti pia ndindeje wa kumori njiraniso mwenizani yola mruhindi abongea utimizi do shukuri ya ndo mshangu na famisa kama jana ngonjuao abasaini wele wakaya wanu wa minyanya abasaka kumrushina ya washangaze sha alhamdulillah ngwaishi yao ngo minyanya mozo pia naongo makini hakango kaya ye mwana wamloze mwana hao wamruko ani abasaini wanu ngwamonao ngwamwishi yao abo lazima ngengujulo ngurema misle kila nonzo julo abasaini misle kila nonzo julo abaha sharadhima ngashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah rangwan mwenye bavuna raha abo raha zalika jaja no mwezi 2016 si ujuza kwa bavulinu harmetin le inunga bwanzwa julo lazima warde yao wala pesa bwanzwa julo leo sera nzuri julo nasina majina ya shukrani garjulo alhamdulillah leo nga bwanzwa julo ababa rifungwa abo lazima riwareto ndo rifungwa no julo itimizi دهالما ده مزم سبحانه وتعالى مزم وجعليه يموه دولة زعزمة جماعة دكتور منسينو نزوجتي أزكمليه خير زم وجعليه هنا منو وهي موانتا زمانية مزمجو ورشية هنا من رحمان ده تفسجر من ساعته ورزنر ليه بمزمجو إن شاء الله تعالى غير حالما ده بمزمجو تكوف كنا زوجنداو وسنجلزي واريامنا سلمان هو دولة إمام غزالي اللي وصلش مهمة نميعة يعني نقصر مكموري يا بهين سين هرم ما عندليو بعدنا 2030 كم قبض همنا نزامبا هرمي سويجي أخوسو يه مينانا ولا بلا تجبلا البتف ولا نقوات مجيمهم ما فيش شادو رسولكم ركايا na makinihe shangai baila minyanya na ushi upande wa hangu linshukuri mara tatu na mshangu na beka kana swibra baga dode zilo ngadode ya wandu watu wakati sisi kana dode wandu handrabo
ikarja manur dam du handrabo basi Mwenyezi Mungu josarifu dem ko ujo jahal de hal kana na basi ndongor tonizo Mwenyezi Mungu msarifu abonge hamara saya maraba menji ngardu halema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haba tarama wenu Mwenyezi Mungu ajali hainamdu wa uridunga hashar Mwenyezi Mungu haba saini hainamdu uridunga hashar yani mwa daula siwandu yanelaumbio ntinuke ikenti abamza bondo bahono rajina nzo kabla kwa twanza ikenti na robo Mwenyezi Mungu wandu amenyeza jamaa fayo banu rishishio wa Mwenyezi Mungu shahaina mko mwa henga nzo yambe zembi zilio zibadili bahono ya manufaa yoda ambao opposition shoruko zenjema ngwa zerenda ombi ngwatunga uhatanje mawezere ndambi arhala madha Mwenyezi Mungu rishishia ubao wawandu maadui wa hintihad اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فأقربه وإن كان قليلا فأكثره وزده وباركه يا رب العالمين اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معين أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان العرش وبرحمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أنت الله والحقنا بالصالحين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وصل الخواتمة وصل الخواتمة وصل الخواتمة وتسخى الغمامة بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول يا ربي أرحل ماذا ونزم ووجوه ورسايدية ورنكعي إذا خيرك مبينت وجعليه هز آيات مشرا سمبان القرآن نيسمبان حين مدو وشار الناس حين مدو ولدونغو حشارك حين مدو دونغو هنابو حين مدو دونغو هاوريمين هنابو سياسة mbali shemnu urikazo tabiyar tonizo أرحل ماذا ونزم ومضمية يزور الناس أبو الفيل بإذنه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير.